Kadapen Manbha Village Organization Mauro kabakedup yakin teli Self Help Group SHG kabla sedang ki rasong hakikam ki jam jongka hinin kasngi kalai trek ujemang arjar arpuar kelarake kerpang banpesa jengken ma halor kejingdap ka basisnem jongka hakate kasngi lawan bansaki dau MLA kanongpo constituency uba Meral Bonds iem kum ukongsan hakajing don rengkat UMDC kanongpo constituency uba Balajirani urang basnong kamoro lem bekinong kitkam kate ka VO bakin top ya ka presiden ka kong S Syadam lem bat kinong kitkam bakit got jong kate ki teli ki SHG ki badan ha ka top jong kate ka VO bat nakaliang jong kite kinong mi khamat kum kadak basnok ti lang sya kate ka VO kilano senyang dah kasong pisa Mentaga sengi yang sakilang hangi nak mentaga di sengi ke berkembang jom kadapan manfaat village organization nak mentaga di sengi ke berkembang penting kenal bidang ini bidang pet ya ketuk drama ke berlengkap ke bidang sudah betah bersibun dia itu kita isim betah ya ke tu ke drama ke lebih ke badan rejimut selendet ke badan lesson sedir juga di kisah jod di pra di bilongi longsem belum beriu man beriu kami jod bedui ini isi pun kita hukum ini kita nang meja dengan dokumen kebohong mana bagaimana kita tak kerja dir yang kita bahas kibat ki long kami ki beriu penting ki no senyam apa firman salam kajian bilogi ki nyuli SG ni di kok kerja bat ni kedu ke senong mauro ke senong ke lahe natrai la palan dia ka aspa di jak aspa san poyik ladang dia khen ka dai lok kemi gimi ladang gawe SG dan sipongun om donai ka aku san li SG la dai betul natrai dan pun ki lok kemi ki bompat form yang SG hangi nama gijing mendoy lembah dong ka NRLM kilong atpa gamut ban dabun kan no ko hok pedi video iyo tolong kung tadi ka jing register jung iya job kan pergi job kan holdar kita gul apo kan no go BC ka jing permang nakaliang job ka sin RD department kanak he mentang nangin page kilo betong gijing gijing kuy kelas sedang banwan bila sedang banyui ke jingkut la kalau habiliti ke sengkin lani jiwe-jiwe bantang ki ubam ki udi ki bagi lok ini ki persang banesin bentalang banera aga begi ki kapsnong ki kap hau di jungi yiru bagi lok ini kila persang ru banya don bentang ban kersan yang ki kapsnong ki kap hau di jungi hamtam ban rat ki khom yang kini ki jing sniu ki bawan ang kisnong ki hau di jungi kalau gaya kepas dokumen bagi lok ini dijongi jelas sedang bermi na kebentaman kersan hake iblang kesalang dijongi keba hake ni kisngi dijongi dimat sibun dijinge hake senang ditau dijongi bat nangta aga bede bat kalian kayom hakot keba nagalian ki SSG ni gajing persang dijongi hake ni kisngi kalau gajing mentoy keba kraw Om tam yang member yung SSG. Ang rewat yung kinukot, kibomlong ki SSG ru kilayo ke jimatoy.